Ola, vamos a ver como podemos transferir os puntos da nosa medición dende a estación ao ordenador. Para ello empregamos o software eSurvey. Si vou aquí a importar, ides ver que en principio non aparece aquí ninguna unidade. Vale. A estación ten aquí conectado o cable. Vou a entrar aquí na memoria, vou a coller a opción USB e vou coller o cable e o vou conectar ao ordenador. En ese momento acaba de conectar e aparece xa esta unidade que é a unidade da estación. Lle vou a dar a abrir e vou a entrar aquí na carpeta File e vou buscar, por exemplo, este ficheiro. Teño que coller os que teñen a extensión .dat. Fixadevos que collo esta opción 1 e aquí non aparece ningún tipo de formato, ningún data format. Si fago o pequeno truco de coller calquera dos outros data type e voltar de novo o data type de coordenada data, aparecen estes formatos. Pois vou coller o 4, o formato 4. Lle vou a dar a abrir e aí tedes os puntos. Vale, entón agora xa os podo exportar. Fixadevos, ao norte son as X, a este a X e as Z a elevation. Entón, lle vou a dar a exportar. Vos recomendo que usedes o formato CSV, o vou a separar por comas, buscarei onde o quero guardar, neste caso vamos a guardar aquí topografía e lle vamos chamar topo, por exemplo. Lle damos guardar e si abro ese arquivo como CSV no Excel nos aparecen aquí as coordenadas, as X e as X e as Z. Outra opción que teño é na penúltima opción exportar como DXF. Podo exportar como DXF, o guardo aquí tamén co mesmo nome, topo, e dou guardar, aceptar, e agora, bueno, cando abra, abrirá o AutoCAD e aparecerán os puntos situados en función de estas coordenadas. Vamos a ver, vale. Sí, vamos a poñer solo como lectura, ahora de momento, e bueno, hai algún par de coordenadas que teñan algún pequeno problema e por eso nos aparecen así. Pero bueno, as coordenadas estarían aquí. Bueno, aí habría coordenadas. Vale. E bueno, simplemente agora lle damos escapar e desconectamos.